naomba usalimie yule aliye karibu nawe, mwambie upendo wa Yeshua. Msalimie. Hallelujah. I can see some people are not greeting each other, and we are sharing the love of Yeshua. Tunakawanya upendo wake Yeshua. Msalimie yule mwingine, mwambie upendo wa Yeshua. Siku njema ya Sabato. Hallelujah. Amen. Amen. Barikiweni sana, karibu. Hallelujah. Baba apewe sifa. Salimu katika jina la Masihi Yeshua. Mjambo. Pia nami sijambo. Ningeomba kidogo ndugu Muremi perekane. Nimewasalimu katika jina la Masihi Yeshua. Mjambo. Tujambo. Pia nami sijambo. Nashukuru Baba kwa hii fursa nimepewa. Manake ni siku nyingi nimekaa bila kusimama hapa. Lakini nashukuru Baba kwa hii fursa nimepata. Jina la Baba lipewe sifa. Upande wa imani bado nazidi tu kuendelea vema. Niko na tumaini ndani yangu. Nazidi tu kumuomba Baba anisidishie wema wake, ili niendelee tu nikijifunza kutoka kwake, ili niendelee tu nikidumisha imani. Manake imani sio kitu permanent kwa mtu, bali inahitaji mtu kudumisha. Kwa hivyo nazidi tu kumuomba Baba anisidishie wema wake, ili nizidi kudumu katika wema wake, ili Masia atakaporudi mara ya pili, kwa maana alikuwa hapa mara ya kwanza, na hata kuja jinsi alivyokuja mara ya kwanza. Kwa manake alipokuja mara ya kwanza, alikuja ili ulimwengu upate nuru, na upate kuondolewa dhambi, lakini mara ya pili atakuja sawa sawa na vile alikuja mara ya kwanza. Kwa maana atakuja kuchukua wale wamekaa sawa sawa na mapenzi yake. Ndiposa nimesema ya kwamba na mtumainia Masihi Yeshua, nikimngojea kuje mara ya pili, aniwezeshe tu kukaa katika njia zake, ili niwe mmoja wapo yule atakaye muraki hewani. Kama nitakuwa na hali ya mwili, hata kama nitakuwa nimelala mafubini, maana maandiko ya kwamba walio hai ama watakao kuwa hai hawatapita wale watakuwa wamelala. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Nitaingia kwa maandiko moja kwa moja. In case kama kuna mtu anijui, lakini naona sisi wote ni wenyeji, lakini maybe kuna mtu anaweza kuwa amenisahau. Kwa majina ni Martin Mugambi, ama ukitaka kuniongezea unaweza niita Baba Lionel, na wengine wengi. Baba apewe sifa. Amen. Mwalimu, ningetaka tuperekane pale, tuingie tu moja kwa moja katika maandiko. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Tutasomea 1:18, Petro wa kwanza 1:18. Petro wa mbere 1:18. Tusikie jinsi maandiko yanavyosema pale. Waraka wa kwanza wa Petro. Naam. 1:18. Naam. Nasema hivi. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa sio kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, kwa fedha na dhahabu, pate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, mote kuma mithiere-ini yanyu ĩrĩa ĩtagĩrĩire, mlioupokea kwa baba zenu, ĩrĩa mwamũkĩrire kwĩ maithe manyu.
Baba apewe sifa. Amen. Maandiko marauga atiriri. Maandiko yasema Atiriu kile twakurirwo nakyo. kile ambacho tulikombolewa nacho Te indo ibuthaga kana ta betha na dhahabu. si vitu viharibikavyo No ni thakame ya no twakurirwo na thakame ya goro. kama fedha, bali ni kwa vitu ni kwa kitu ya dhamana, Ni kindu kia goro muno. cha dhamana sana, Ti ta betha kana dhahabu. si fedha au dhahabu. Ira twakurirwo tutigana na miturire ria twatigirwo ni maithe maitu. Kile kilitukomboa ili tuyache yale mienendo tuliachiwa na baba zetu. Endelea kidogo. Mwalimu. Bali kwa damu ya dhamani, Naam. kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Masihi. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Maandiko yanazidi kutuambia ya kwamba Maandiko maradhi na mbere na kuga tulikombolewa kwa damu ya Masihi twakurirwo na thakame ya Mesia isiyokuwa na mawaa. ĩrĩa ĩtarĩ na kaugu, Kama vile tunajua ya kwamba ta ũrĩa tũĩ kuna mmea unapoung'oa hivi kwĩ mũmera wa ũmunya ũguo uwezi ukarudi pale kumea tena. ndũngĩgĩa mabethũka rĩngĩ. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Kwa hivyo ile damu ya Yahshua Koguo thakame ya Yahshua wakati ilimwagika mtini hĩndĩ ĩrĩa yaitirwo mũtĩ-inĩ ilipea watu ukombozi. nĩ yatũheire ũkũri. Unapokombolewa Hĩndĩ ĩrĩa wakũrwo hauhisi kana kwamba uko na kitu umebakisha. ndũtũũraga ta he kĩndũ ũtigairie, Kama vile wana wa Israeli ta ũrĩa ciana cia Isiraeli wakati walikuwa wanatoa dhabihu hĩndĩ ĩrĩa marutaga magongona walikuwa wanasikia ya kwamba dhamiri zao bado hazijakamilika. maiguaga thamiri ciao ti nginyanĩru kũna. Ndiposa Mungu akaona ya kwamba Nĩkĩo ithe witũ akĩona ni vema atoe mwanawe nĩ wega arute mũrũ wake ili atukomboe kabisa. nĩgetha atũkũre kũna. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Mwalimu, tusomee Waibrania 9 Thĩinĩ wa Ibrania 11 teremke kiasi. mweri ũcio wa 11. Naam, inasema Naam. moja. Naam. Lakini Masihi akisha kuja, Mesia arĩkia gũka, aliye kuhani mkuu wa mambo yatakayokuwapo, ariwe mũthĩnjĩri Ngai wa maũndũ marĩa magoka, kwa ema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, ema ĩrĩa njega na njagĩrĩru makĩria, isiyofanyika kwa mikono mahana yake, atĩ nĩaihungurire ema ĩrĩa njagĩrĩru kũna, ĩrĩa ĩtathondeketwo na moko, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, ĩrĩa ĩtaumbĩtwo na mũmbĩre wa thĩ ĩno. wala si kwa damu ya buzi na dama, Naam. wala si kwa damu ya buzi na dama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Tunaona ya kwamba Tũrona wega hapo awali harĩa mbere kulikuwa na makuhani, nĩ kwarĩ na athĩnjĩri kulikuwa na toa dhabihu kila siku, marutaga magongona o na mũthenya, kuna dhabihu ingine ilikuwa inatolewa mara moja kwa mwaka. kwĩ igongona rĩrĩa rĩarutaga o mwaka rita rĩmwe. Sasa maandiko yanatuelezea ya kwamba Marandĩko maratũtarĩria sasa wakati ulipotimia, hĩndĩ yakinya njagĩrĩru kũna, Masia alikuja, Mesia nĩokire akaingia akĩhungura katika hekalu thĩinĩ wa hekarũ ambayo haikuwa imetengenezwa na maumbile ya dunia hii, ĩrĩa ĩtathondeketwo na mũthondekere wa thĩ na ĩno, kuingia mahali pale na ndaingĩrire handũ hau kwa damu ya kondoo na ng'ombe, na akuĩte thakame ya mbũri kana ya ng'ombe, bali aliingia na damu yake pale, no aingĩrire akuĩte thakame yake mwene, akawa amekomboa watu hivyo agĩkorwo akũrĩte andũ ũguo na ukombozi wa milele. na ũkũri ũrĩa ũtagathira. Endelea. Kwa maana ikiwa damu ya buzi na ikiwa damu ya buzi na mafahali na majivu ya dama ya ng'ombe walivyonyunyuziwa wenye uchafu utakaza hata kusafili, basi si zaidi damu yake Masihi. Baba apewe sifa. Amen. Maandiko yanaendelea kutuelezea kwamba marathi na mbere na gũtwĩra kama damu ya mbuzi na ndama angĩkorwo thakame ya mbũri na ya njaũ ilikuwa inawasafisha watu wanakuwa sawa, cianyunyuzĩrwo andũ nĩ matheragio rĩ,
maandiko yanatuelezea kwamba maandiko magatwira saje damu ya Masihi si zaidi. ithe ti makiria thakame ya Mesia itheria andu. Endelea kidogo. Basi si zaidi damu yake Masihi ambaye kwamba kwa roho wa milele haijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu pate kumwabudu Mungu. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Maandiko yanaendelea kutuelezea ya kwamba maandiko maratwira wega damu ya Masihi thakame ya Mesia inazidi kutuosha, nirathi na mbere na gututheria ili dhamiri zetu nigetha dhamiri citu sikuwa sina shida. ikorwo itari na thina. Watu wa kitambo andu ari a tene walikuwa wanaoshwa na damu ya mbuzi na ng'ombe, matheragio ni thakame cia mbũri na ng'ombe, lakini walikuwa na hisi ndani yao no nĩ meiguaga dhamiri zao sio safi. dhamiri ciao ina mwĩcuko. Lakini wakati damu ya Masihi ilipomwagika, no thakame yacio rĩrĩa itikire ilitukomboa kabisa, yatũkũrire ũguo dhamiri zetu zitakuwa ziko sawa. dhamiri citũ igĩtherio. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Kwa hivyo hata kama uko mahali fulani, ona angĩkorwo wĩ handũ fulani, uko unataka kutenda jambo fulani, ũkorwo ũkĩenda gwĩka ũndũ, dhamiri yako inakwambia hili jambo unafanya halifai. dhamiri yaku nĩ ĩkwĩraga ũndũ ũyũ tigana naguo ti mwega. Lakini katika Agano la Kale no kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩa tene haikuwa hivyo. ndwarĩ ũguo, Kwa maana mtu alikuwa anatenda dhambi tondũ nĩ wĩhagia na anahesabiwa haki. no gatarĩrwo bado ũrĩa mũthingu, Kwa maana ilikuwa inasema ya kwamba tondũ kĩrĩa kĩarĩ wewe ukifanya dhambi ũngĩhia ushuhudiwe na washuhuda wawili ama watatu, akorwo na ira erĩ kana atatũ, hapo ndipo unahesabiwa dhambi. hau nĩho ngĩtarĩrwo wĩhia. Lakini usipopatikana na mtu yeyote, no ũngĩaga kuonwo wewe unakuwa tuko sawa. ũgatarwo ũrĩo mwega. Lakini leo si hivyo. no ti ũguo Kwa ũmũthĩ, maana tulipewa Roho Mtakatifu. tondũ nĩ twaheirwo roho mũtheru. Sasa huyo Roho Mtakatifu ndiye anatuongoza siku ya leo. roho ũcio nĩ watũtongoragia Kwa ũmũthĩ. hivyo wewe ukiwa mahali ulipo, we wĩ harĩa ũrĩ, unajua haya ni mema na haya ni mambaya. nĩũmenyaga ũndũ ũyũ nĩ mwega na Kwa hivyo ũrĩa ti dhamiri mwega. yako inakuonya ũguo dhamiri yaku nĩ ĩgũkanagia kabla ya kutenda jambo ambalo sio nzuri. ũtekĩte ũndũ o Kwa wothe. hivyo damu ya Masihi ilipokuja, thakame yacio rĩrĩa yokire, ilipomwagika, rĩrĩa yaitirwo, ilitukomboa sisi nĩ zote yatũkũrire ithuothe na hakuna jambo ilibakisha. na hatirĩ kĩndũ Kama yatigaririe. vile tulikuwa tunaona ya kwamba ta ũrĩa tũronaga hau, wana wa Israeli walikuwa wanawekewa siku moja Aisiraeli maigagĩrwo mũthenya ũmwe ya upatanisho. wa horohio. Baba apewe sifa. Amen. Lakini wakati Masihi alipokuja, no rĩrĩa Mesia okire, hiyo jambo lilifika mwisho. ũndũ ũcio ũgĩkinya Kwa mũico, maana yeye alijitoa tondũ we erutire mara moja ya kutosha siku zote. ihinda rĩmwe rĩa kũigana mahinda Kwa hivyo mothe. kishatolewa dhabihu, koguo igongona rĩarutwo, hakuna nafasi ingine ya kusamehewa dhambi. gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ ĩtigarĩte ya kũrekerwo mehia. Jina la Baba lipewe sifa. Ngai twaheo goci. Endelea kidogo. Tũgĩthiĩ na mbere. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa Agano Jipya. Hili mauti ikiisha kufanyika kwa kukoboa makosa yaliyokuwa chini ya Agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Maandiko marauga atĩrĩ na Gĩkũyũ, episoma kwa Gĩkũyũ. Nasema hivi, ni verse 15. Naam. Na tondũ ũcio nĩwe mũiguithania wa kĩrĩkanĩro Kwa hiyo kĩngĩ ndiye mpatanishi wa agano lingine jipya. nĩgetha arĩa metĩtwo makagaĩrwo igai rĩtagathira. Naam. O rĩrĩa merĩirwo wapate urithi utakao hautaisha, kuona atĩ nĩ harĩ gĩkuũ gĩkuĩtwo kĩrĩa kĩmakũrĩte, ambao waliahidiwa, kwa maana kuna kifo kĩrĩa kĩmakũrĩte, kifo ambacho kiliwakomboa mahĩtia-inĩ marĩa mahĩtirie hingo ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩa mbere. Kwa hivyo ile agano ya kwanza ilikuwa na kasoro, kĩrĩa kĩa mbere nĩ kĩarĩ na ihĩtia. Kwa hivyo ndiposa Masihi acio akakuja, nĩkĩo Mesia acio okire, ili apate kutukomboa, nĩgetha atũkũre kwa ile makosa ilipatikana katika agano la kwanza, mahĩtia-inĩ marĩa mehirio kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa mbere. Jina la Baba lipewe sifa. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩgocwo. Kwa hivyo Masihi acio alipokuja, koguo acio rĩrĩa okire rĩ, alimaliza ale mambo ya kale, nĩ aninire ũndũ ũrĩa wa tene, akatengeneza agano lingine jipya, agĩthondeka kĩrĩkanĩro kĩngĩ kĩerũ, ili tuwe tunamfikia katika hayo, nĩgetha tũmũkinyagĩre na ũguo. Jina la Baba lipewe sifa. Amina. Hebu enda katika Waefeso, thĩinĩ wa mbuku ya Waefeso ni 2:13.
11 tusikie vile maandiko yanasema pale. Mũhari ũcio wa 11. Kwa ajili ya hayo, Naam. kumbukeni ya kwamba zamani ninyi. Kwa ajili ya hayo, manake Masihi Yesu alikuja. Sasa sisi watu wa mataifa tunaambiwa hivi, kwa ajili ya hayo, Ninyi watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, nyinyi watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa watahiriwa. mnaoitwa wasiotahiriwa kwa wale wanaotahiriwa, Yaani tohara ya mwili iliyofanyika kwa mikono. naam, Kwamba zamani zile, kwanza zamani zile, mlikuwa hamna Yashua, naam, mmeparakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na wa mahagano ya ahadi hile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. jina la Baba lipewe. Amen. Maandiko yanatukumbusha ya kwamba Maandiko maratũririkania zamani zile hĩndĩ ĩyo rĩ, hatukuwa na Mungu, tũtiarĩ na ithe witũ, hatukuwa wa ahadi. tũtiarĩ a Kwa kĩrĩkanĩro. yale mambo wana wa Israeli walikuwa wameahidiwa ama waambiwa, Maũndũ marĩa Isiraeli merĩirwo, sisi watu wa mataifa ithuĩ a ndũrĩrĩ hatukuwa katika yale mambo. tũtiarĩ aho. Sasa ndiposa tunaambiwa ya kwamba siku ya leo, Maandiko nĩ maratwĩra wega, sasa sisi ni watu wa agano jipya. ithuĩ tũrĩ a kĩrĩkanĩro Kwa hivyo kĩerũ, ni vibaya sana koguo nĩ ũru mũno wakati Masihi ametufia, hĩndĩ ĩrĩa Mesia wakati atũkuĩrĩire, Masihi ametuleta karibu na Mungu, hĩndĩ ĩrĩa atũreharehete hakuhĩ na ithe tunaenda witũ, kutafuta yale mambo ambayo tũgathiĩ gũcaria maũndũ marĩa hata hayakuwa yetu wakati ule, ona matarĩ maitũ hĩndĩ hata saa ĩyo, hii sio yetu. ona thaa ici to maitũ, Manake hata wale walikuwa wamewekewa yale mambo tondũ ona andũ arĩa maigĩirwo maũndũ macio wanafaa kuyaacha, mabatiĩ mamatige wamfuate Masihi. mathiĩ kũrĩ Mesia. Sasa ni vibaya sana Nĩ ũru mũno katika hayo mambo, harĩ ũhoro ũcio, sisi watu wa mataifa ambao hatukuwa na Mungu ithuĩ andũ arĩa tũtarĩ na Ngai tuelezee yale mambo ambayo hayakuwa yetu, tũcokerere maũndũ marĩa matarĩ na maitũ, wale ambao walikuwa wamekabidhiwa yale mambo na arĩa mahetwo maũndũ pia wao macio wanafaa kuyaacha mabatiĩ mamatige ili wapate Masihi. nĩgetha mathiĩ kũrĩ Ni Mesaya. huzuni sana, Nĩ kĩeha kĩnene, manake hao watu kuna ile agano ambao wamewekewa ya mwisho, tondũ acio hena kĩrĩkanĩro kĩao kĩrĩa wao maigĩirwo, wataokolewa hivyo bure. makahonokio oro ũguo Lakini tu. sisi watu wa mataifa siku ya No leo ithuĩ andũ a ndũrĩrĩ tumepewa grace period nĩ tũhetwo ihinda rĩa ambao wega hatujui mwisho ni ũrĩa lini. tũtoĩ mũico waguo nĩ Kwa rĩ. hivyo ile nafasi tumepewa siku ya leo Koguo ihinda rĩrĩa hetwo ũmũthĩ kuandaa roho zetu, kũharĩria ngoro yakwa tukingojea Masihi Yeshua, njetereire Mesia, tukishika amri na imani. kĩnyitaga maathani na wĩtĩkio Hakuna kitu kingine wake, imepita hiyo, hatirĩ ũndũ ũkĩrĩte lakini ũguo. tukianza kuchimbia yale mambo ambayo yalipita, No tũngĩambia gũcimbĩrĩra maũndũ marĩa Masihi Yeshua mahĩtũkĩtwo, atarudi, Mesia acio nĩ egũcoka atatupata tu tukipapasa mambo atũkore hapo. tũkĩhambatĩria maũndũ. Jina la Baba lipewe Rĩtwa sifa. rĩake rĩgocwo. Endelea kidogo. Ũgĩthiĩ na mbere, Nazidi kusema, Naam. lakini sasa katika Masihi Yashua, ninyi mliokuwa bali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Yashua. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, Yeye ndiye amani yetu. aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, Naam. kikibomoa kiabaza cha kati kilichotutega. Jina la Baba lipewe sifa. amen. Kwa hivyo Masihi Yeshua alikuja kuleta uhusiano Mesia arehire ngwatanĩro ya sisi watu wa mataifa ya ithuĩ andũ a ndũrĩrĩ na wana wa Israeli. na Aisiraeli, Maana kulikuwa na ile fence ilikuwa imewekwa katikati yetu na wao. tondũ nĩ harĩ rũgiri rwaigĩtwo. Masihi Yeshua akasimama katikati, Mesia akĩrũgama gatagatĩ, akaleta upatanisho kwa watu wa mataifa na Akirehe wana kwa- wa Israeli. akĩrehe ũrũmwe kũrĩ Aisiraeli na andũ a ndũrĩrĩ, Kwa maana alitoa kiambaza tondũ nĩeheririe rũhĩrĩgo rũrĩa cha rwaigĩtwo kati wa gũtũhakania, ili katika mwili wake nĩgetha nĩ ũndũ wa mwĩrĩ wake aunde mtu mmoja kutoka kwa wale watu wawili. athondeke mũndũ ũmwe mwerũ umĩte harĩ acio Kwa hivyo ni erĩ. vyema ndugu na dada zanguni, Nĩ wega mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tuendelee tukishika imani, tũthiĩ na mbere na kũnyita wĩtĩkio wa tukijua Yashua, ya kwamba tũkĩmenyaga wega Masihi Yeshua yu karibu sana. Mesia ĩ hakuhĩ mũno. Naendelea nikimalizia Thiĩte ndĩkĩrĩirie juu muda nao naona umenisonga zaidi, tondũ mahinda nĩ mathirĩte. lakini wakati wangu ukifika ukiisha niambiwe tu juu hii lesson ni refu, Ihinda rĩake rĩathira rĩu inaweza kosa kuisha saa hii. no age kũnina. Tusome katika Mathayo Thĩinĩ wa mbuku ya Matthew 15 15 tusome 21. Mathayo 15 mweri ũcio wa 21.
Yashua akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama mwanamke Mkananayo wa mpaka hile akatokea na akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, bidii yangu amepangawa sana na pepo. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Tumejifunza hapa kidogo Tweruta hanini kuhusu watu wa mataifa uhoro wa andu a nduriri na wana wa Israeli. na Aisiraeli. Tumeona ya kwamba Tono wega hao watu wana wa Israeli ndio walikuwa na Mungu. Aisiraeli niyo mari na Ngai. Sisi tulikuwa tumefarakana na jamii ya Waisraeli. Ithuĩ twari na uthu na Aisiraeli. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Hatukuwa tunahesabiwa miongoni mwao. Tiataragwo ngwatanĩro-inĩ yao. Tulikuwa kando sana na Mungu. Twari kũraihu mũno na ithe witũ. Sasa hapa tunasoma kuhusu Haha tũrathoma ũhoro wa mwanamke Mkananayo mũtumia Mũkanani. alipoona Yashua Masihi Hĩndĩ ĩrĩa onire Yashua akamulilia, akĩmũrĩrĩra, akamwambia mwanangu amepagawa sana na pepo. akĩmwĩra mwarĩ wakwa nĩ anyitĩtwo nĩ ndaimono Hebu njũru. tusikie jinsi Masihi atakavyomjibu. Tũigue icokio rĩa Yashua. Wala yeye hakujibu neno. Naam. Nao wanafunzi wake wakamwendea Nao wanafunzi wake wakamwambia, wakamwomba wakamuomba wakisema, mwache haende zake, mwache ende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Baba apewe sifa. Amen. Masihi amejibu akasema, Oiga, sikutumwa ndiatũmirwo ila kũngĩtiga kwa wana kondoo waliopotea wana wa Israeli. kũrĩ mbarĩ ya Isiraeli. Endelea. Naye akaja akamsujudia Naam. akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndio Bwana, lakini hata mbwa hula makobo yangukayo mezani pa bwana zao. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Tunasikia kwamba yale majibu Masihi mjibu yule mwanamke, acokerie mũtumia ũcio akamwambia ya kwamba akĩmwĩra, yeye hakutumwa we ndatũmĩtwo ila tiga kwa kondoo waliopotea wana wa Israeli. kũrĩ ng'ondu iria ciũrĩte cia mbarĩ ya Isiraeli. Maana ni dhahiri kwamba tondũ nĩ kumĩruo na Masihi alikuwa ametumwa kwa wana wa Israeli. ciatũmĩtwo kũrĩ Aisiraeli. Tunaona hata ujumbe wa kwanza, tũrona nginya ndũmĩrĩri ya mbere alipowatuma wanafunzi wake, aratũmaga arutwo, aliwaambia ya kwamba aramerire atĩrĩ, wasishike njia ya Samaria, tigathiĩ kũrĩ njĩra ya Samaria, bali waende kwa kondoo waliopotea no mũthiĩ kũrĩ ng'ondu iria ciũrĩte za wana wa Israeli. cia mbarĩ ya Isiraeli. Jina Baba lipewe sifa. Nĩtũra ithe witũ rĩgocwo. Akaendelea akamwambia ya kwamba ĩthĩ na mbere na si kũmwĩra, vyema kutoa mkate wa mtoto ti wega koya irio cia mwana ukawatupie mbwa. na ũcihe ngui. Kwa hivyo watu wa mataifa kitambo kile Andũ a ndũrĩrĩ ihinda rĩrĩa walikuwa wanahesabiwa wakiwa watu ovyo sana. nĩ mataragwo andũ matarĩ ma bata ona hanini. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Lakini yule mwanamke alizidi tu kusema no mũtumia ũcio nĩ athire na mbere kuga akumbukwe. aririkanwo. Jina la Baba lipewe sifa. Amen. Hapa tunajifunza ya kwamba Haha tũreruta atĩrĩ, sisi watu wa mataifa ithuĩ tũrĩ andũ a ndũrĩrĩ ni mbali Masihi ametutoa. nĩ kũraihu mũno tũrutĩtwo nĩ Mesia. Kwa hivyo ile damu ya Masihi koguo thakame ya Yashua ilitutoa mbali sana. tũrutĩte kũraihu mũno. Sisi hatukuwa watu wa maana. Tiarĩ andũ a bata, Sisi tulikuwa tu watu wa kukataliwa. twarĩ andũ a kũregwo. Lakini wakati Masihi Yashua No alipokuja, hĩndĩ ĩrĩa Yashua arokire alitufanya kitu cha dhamana. agĩtũtua kĩndũ kĩa goro Kwa hivyo mũno. ni vema ndugu na dada zanguni, Nĩ wega mũrũ mwarĩ tuzingatie yaliyo ya Masihi. tũrũmĩrĩre maũndũ marĩa me ma Mesaya. Tusianze kuchimbua mambo ambayo hawezi yakatusaidia wakati huu, Tũtikambie kũhambatĩria maũndũ marĩa matangĩtũteithia ili ihinda yali kuna rĩrĩ. yale mambo tumewekewa tuyafuate. O harĩa kwĩ maũndũ marĩa tũigĩirwo Kwa hivyo tũrũmĩrĩre. tujaribu tu kufuata mafunzo ya imani. Tũgerie kũrũmĩrĩra ũrutani wa Hiyo wĩtĩkio. ndio itatupea wokovu. Na ũcio nĩguo gũtũkinyĩria ũhonokio. Tunajua dakika zangu zimeisha. Nĩnjũĩ mahinda makwa nĩ mathiru. Wacha tu nitamatishe, Reke ndĩkie. lakini
lakini nikipata nafasi siku nyingine wakati mwingine no angiona ihinda hindi ingi nitamalizia hiyo lesson. yakarikia Nimalizia katika kitabu cha 14:12 thĩinĩ wa ibuku ya Revelation 14 mwario cio 12 Ufunuo 14 yake ya 12 nasema naam, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, yes, hao wanzishikao amri za Mungu na imani ya Yashua. jina la Baba lipewe sifa. Amen. Kwa hivyo hamna jambo lingine kiri ũndũ ũngĩ ila tu kushika amri za Mungu maathani ma ithe witũ na imani ya Yashua. awĩtĩkio Haya mambo mengine yalifika mwisho. maũndũ macio mangĩ nĩ makinyu Hata wale wana wa Israeli ambao walikuwa wamekabidhiwa hayo mambo na Israeli arĩa mahetwo ũhoro yalifika ũcio mwisho kwao. nĩ wakinyire mũico Wanafaa wafuate Yashua Masihi, mabatie marũmĩrĩre kwa maana Yashua yeye ndiye alikuja akiwa nuru ya ulimwengu. tondũ we nĩwe ũtheri wa thĩ. Jina la Baba lipewe sifa. Rĩĩtwa rĩa ithe witũ Na rĩgocwo. wabariki na Mũrathime watendee yaliyo mema. na mwĩke maũndũ mega. Amen. Amen. Ambarikiwe sana. Ambarikiwe. Haleluya. Ni kweli sisi tulio watu wa mataifa tuliweza kuokolewa kwa rehema zake Yashua, si kwa matendo mema ya haki tuliyokuwa tumefanya, bali ni kwa huo huruma wake na upendo wake mwingi, ndipo tukaweza kuwa warithi pamoja na wale walioweza kuwa wametangulia. Haleluya. Naomba sasa tuweze kuamka tukiwa tumekombolewa na damu ya Yashua, tukaweze kumtolea dhabihu. Si dhabihu ya ndama na ng'ombe kama vile ilivyokuwa, bali dhabihu inayotoka katika midomo yetu na midomo inayoyungama jina lake takatifu Yashua. Tuweze kumwimbia, tumsifu Baba yetu wa mbinguni kwa nyimbo. Haleluya. Enda ulimwengu sana. Ainuliwe Elohimu Baba. Adili zake ni za milele. Ainuliwe Elohimu Baba. Adili zake ni za milele.